Ndumiriri-ini yake ya oro mwaka kuri bunge ya kaunti ino ta uria watho wathite, gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mumbi ni ataririe uria thirikari yake yarire mitaratara baranginyo ya gutigira ruhonge rwa ugima wa muingi ni rwagacira makiria ihinda-ini ria mwaka ucio umwe uria bururi ukoretwo uking'ethanira na king'uki kia murimu wa COVID-19. Vision of quality healthcare for all residents has always been a priority for my administration. In the last 3 years, we have undertaken immense infrastructural and service delivery reforms in the health sector, all aimed at increasing our capacity to offer affordable and accessible healthcare to our people. Na hamwe na uguo, Waiguru ni augite ati thirikari yake no ikinyanirie tabarĩra cia mĩthemba ĩngĩ ĩrĩ hamwe na waki wa barabara. Marking of 33 kilometers of roads in Wanguru town within the settlement scheme and tarmacking within Kianyaga town under the stormwater drainage program. Waiguru akihuthira mweke uyu kuhe MCS a kaunti ino kuhitukia riboti ya BBI ya tengemanio bunge-ini ya Kirinyaga, akiuga ati ino noyo njira ya gutigira kaunti ino ni yaguneka na maria mari thiini wa BBI, ona gutuika amwe a MCS guku maugite thauti ya muingi no nginya igathingatwo hari kuhitukia kana kuguithia riboti ino. Wena mumenye bunge ya Kirinyaga ikaga uria andu ma Kirinyaga marenda tondu tu presentaga views ya muingi kugura ndingiuria umuthi andu ni marete memorandum cia kuothe aria maretikira na aria mararega tugikara ndi tucietare takura tumenye ni mwena uri kwacinda uguo niguo tugeka bunge. Jumbe ituma consider borosu wa BBI nundu ria monete tariu wathoma BBI ni kuona ati besa iroka mashinani 35%. Ungirora budget teno ya umuthi teno ya mwaka uyu okorwo na 35%, besa iria tubeagwa ingikorwo ciumite bilioni 4 igakinya bilioni 8. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, Njitagwo Wainaina wa KRA.